Siyabonga makhosi asedlunkulu ukulandela kwenu uNyazi. Ukhulumile lo mama ukhuluma ebusuku. Angazi noma abantu bazwile yini. Uthe iQ isuka la iziyofika evelelemo yabantu abafuna ukuhlanjululwa bese bezongeniswa ezulwini. Manje wena uhlezi la uqakana nathi nje kuphela. Uqala nathi okhohliwe ukugeza idala zakini ekhaya ubuza umbuzo ojule kabi ukuthi weManazaretha nithi uShembe akasuke lapha ayogeza abantu bakini emakhaya na yathi inyanga izulu phezulu kwentaba engcwele enhlangakazi yahlabela ihlabelelo sika 17 thema ifike evesini lesithathu noma ngelesibili imbombo zokhothamo ithobisa wena yasiyathula yayisithi yini imbombo madoda kwasuka umfundisi umbuyazo nomshumayeli uNcwangu wayemshumayeli sosikhathi yasiphikwe ngenkulu wasehlalo uNcwangu wayesethi umbuyazo imbombo baba lezi intungu ezigoba umnyango wendlu esizulu kuphinde futhi kube yilobu tshani oburawundiswa phezulu komnyango wendlu yesizulu uGoda Standard yayisithi inyanga izulu isibusiso uNkulunkulu iphasona namhlanje eManazaretha yehlanga la entabeni leso sibusiso sasilandela zayilandelana esokuqala esasingo senyakeni ongaphambili yathi inyanga yethu namhlanje kwakubingelela intaba namhlanje eManazaretha nasi isibusiso uNkulunkulu aniphasona namhlanje enizokwehla niyosenza emakhaya sathi amen owameni ke phela siyamthanda noma kuthiwa nizofana sithi amen sathi amen wathi yehlani la nife nibiyimizi yoyiko nibiye ibe nesanga elilodwa ungayenzi intuba uyoyenza intuba uma unesiqiniseko ukuthi entubeni akazukuphuma umzala nomalume kodwa uma umalume ezophuma entubeni nomzala ivala intuba ingabe bikho kube khona isango kuphela uma nenze njalo ndokwetha nezidlozi ezofika zime emasangweni ikade noma yini engenayo uthi lapha engayizivele indoda yangishaya ngezulu yathi iyabheka ingishaya ngezulu yabona indoda enkulu imesangweni ithatha izulu ijikelele manambile nabiya imizi yoyihlo kanjalo nizoba nengilozi ezonigada nonke ekhaya mina zobe nandaba naleyo nto ngonyaka olandela osekuthiwa sambe sokwakho uGoda Standards wathi mawusumakhile uGoda Standards ekhaya uyohamba lapho kulele khona oyihlo omkhulu akashonga ukuthi baye kukulandela uyoya kwabalandela ashonga ukuthi khona abalandela abanye wathi uyohamba uye la kulele khona oyihlo omkhulu ufike ubathathe ubageze ubangenise kuloguqa lo mawunenkinga baye kukuphendula ngena kuloguqa lo khulume maqede bakuphendule yekani ukuphula thatha lo yihlo omkhulu nizobafaka ekhaya nokhokho benu bazoniphendula mina bangiphendula phela ukukhohlwa siyakhohlwa ngoba semhlabeni zakhiwa ngabantu ezodaba ngakhona ayikazisi inyanga izulu ukuthi iyohamba iyosigeze lo baba emakhaya yathi asihambe sibalande sibageze sibafake ekuguqa yathi lapha kuguqa noma ngabe ukhanda lemtshelo kwakhe mawuzongena kuguqa uzoguqa ngamadolo bese bethe yihlo omkhulu emsabo awuyahlonipha umntwana wethu kanti akho nhlonipho la uphoqwa umnyango lokuthi guqa inhlonipho into engekho ithi ke bazocaba ukuthi ahlonipha bese bekuphi into enhle ngokuguqa kwakho uza kubo lotho bayangithakatha lokho sinesikwaziyo bayangithakatha besiboye yabona nje sibanibani ngiyamsola ngoba ngimbonile nasebusuku hawu akusenze ukuthunyelwa ingilozi kuwe phela abantu abalakhe bonke bazingilozi zikaShembe bayathunywa emakhaya abantu lo sesihlalweni etshela aManazaretha ukuthi uzobuya esikhathini enkosini esihlanu uthi inkosi yesithathu neyesine nesihlanu ngoyifaka phakathi odakeni ihlale khona ngoyikhipha ngelanga sengiyibeka esihlalweni njengoba manje ngayibeka obala nizoyibulala niyabulala
Awabesacabanga lokho amaNazaretha. Awangacabanga nje nakancane. Ufikile kithi babamkhulu. December 18, 1932. Kuzokusekuseni ngeSabatha. December 19 kuzamazama umhlaba wonke. Wazamazama umhlaba wonke, Mpombela wayesevuma. Elele wayengalaleli izinto abantu kodwa lapha nakithi wafika walala uguqa sithandazo kwaveza unyawo wathulele inyawo phezulu ngaphansi. Wafika walala khona. Hlahla abantu bengayifani. Hlahla abantu ayifani. Ufikile kithi ngelanga ezakithi umama wayene 9 years. Wayemgoqoshile kanye noGubu. Kukhandwa mina. Wakhandwa mina lapho. Emgoqoshile kuyambeke phansi ambambe ngengalo ahambe naye. Mayisefikile evuma wakhe ilokhuza isiqhuma. Wamshaya ngaso efuna ukudabula iBhayibheli. Wamshaya ngaso wathi mayiselahlekile kubuzwe kumama ukuthi uphi. Bese umama efohlo lesikhotheni azama ukhomba athi nangu lapho khona. Usekhona umama namhlanje. Waphathwa umuntu omkhulu. Waphathwa uNkulunkulu. Kodwa inhloso yokumphatha uyachaza kwabachazayo. Sebekhohliwe bona khona abantu abathathe abathunyiwe bazongena lokho bathi uBhobela sokutshela ukuthi ngelanga eyemhletsheni wayihambisa wena. Ngayidazi inkani bese kuthiwa ngiyofunda incwadi ngathi ngiyifunda incwadi yavuma. Angeke ngathwala nzima. Angisho ukuthi ngiphephile namhlanje cha. Phephile nje ngoba unyazi lufike la ngenza umuntu. Alifela ngenza umuntu angihlupheki mina. Unyazi lungikonile. Ngakho konke. Yekendaba leli phepha leli. Lalela mfundisi. Liyeke leli phepha lenu. Enima nalo nibhalele ukuzana emgwaqweni. Ungaphindi lokho nje ngizokuthi ume emgwaqweni. Mangena imoto uboza kimi mabe ngafuni ukukuthatha. Uboza kimi kunikeza imoto noma ufuna ukubuya ekhaya. Sengudinga la. Ubotshena mina kunikeza imoto. Ungaphindi uhayike. Waze ngiphinde ngihayike. Kwakusho bani? Kwakusho uNkulunkulu umlomo ungathethi manga. Shembe nyazo lesizwe singabakho baba. Akekho yosibutha masilahla uwe. Izono sizelwe nazo. Usho wena futhi. Wathi sazalwa kanye nazo sinakuthuza noma siyabona sinye isono ezingasifihla ongasasi. Kuphela Nkosi sekuphuca isono sokubulala angingabulawana. Umuntu nomuntu akahambe ngesikhathi sakhe. Ayeke futhi namaNazaretha ukungena ngaphakathi. Endabeni zangaphakathi. Yekani ungena endabeni zangaphakathi idinga bakwaShembe kuphela. Okwethu la sizosoda. Sike ukukhuluma indaba engekho.